Sanibonani guys, hope niyaphila guys. I'm very shocked ukuthi abantu sebenza noma yini ukuze bathole imali. Guys, ngifonele ubhuti namhlanje ungilandisa isitori sakhe ukuthi nami bengisaxakekile ngathi bhuti ngicela ungenzele i-voice note noma ungisendele i-message ku-WhatsApp khona ngizokwazi ukusilandela kahle isitori sakho. Uthi bhuti ngicela ukuthi ungixoxele isitori sami saka-TikTok ukuze mhlambe ngizothola usizo. Guys, uthi ubhuti-ke wezwa ngomunye ubhuti ukuthi enene kuyathwaliwa ngala Mozambique. Kodwa u-30,000. Uthi-ke naye kwakunzima ukuthi kodwa wasebenza kanzima waze wawuhlanganisa lo-30,000. Uthi mase uhlanganisile lo-30,000 wahamba waya eMozambique. Uthi mayefika lapha eMozambique uthi kufike kuthiwa akagunda ikhanda. Uthi ngiligunda ikhanda uthi inyanga ithi angilethe kuyona iy'nwele. Uthi ngiyinikeze iy'nwele inyanga le. Uthi ingenzeka izinto ingibhili uthi-ke isigqumisa iyasichaba iyasenza ukuthi siyaphesha komfula siyowela imifula. Uthi kuningi nje okwenziwayo. Uthi kuyenziwa ukuthi kodwa ayisitsheli ngobungozi balento. Uthi nje siyabuza ukuthi hawu baba manje njengoba senza zonke lezi zinto yini ezosihlupha noma yini ezoba inkinga kulesithwalo sethu esisithathayo. Uthi ngoba wathi nina ngizolenzisa esilula ngoba ngiyanibona nisabancane ngizonenzisa isithwalo esilula. Uthi hayi ngivume-ke sivume lesithwalo esilula. Hayi-ke senze uthi akachazi lo baba into eningi uthi futhi akangeneki uthi futhi akahlekahleki. Uthi hayi senza bese qede lapho engibuyisela iy'nwele zami abese ethi angihambe nazo lezi iy'nwele ngiyozigqiba esidulini. Uthi hayi ngifike uthi mase sibuya laphayana ukuthi sizigqibe-ke iy'nwele-ke esidulini. Uthi-ke wasethi lo baba kathola-ke into ozoyidayisa noma ngabe ama-fruit noma abe yini. Uthi hayi athi ngoba walinganisa ngama-fruit uthi sivele sidudane nomngani wami lade sihambe naye ukuthi hayi asithenge ama-fruit sidayise wona. Uthi ama-fruit mhlambe sasi-oda kathathu ngosuku. Uthi kwakuhlezi kuyi-queue abantu bezothenga ama-fruit ethu. Uthi siyenza imali. Uthi nje mhlambe ngenyanga sasibenza u-50,000 i-profit singayibali imali esi-oda ngayo. Uthi nje i-profit mhlambe u-50,000 sasiwenza ngenyanga. Uthi kwaya savula lezi ndawo ezithiwa zama-market. Uthi hayi-ke saqhuba lapho uthi amabhizinisi uthi saqala sathenga ney'moto. Uthi konke kuhamba kahle. Uthi hayi-ke kule minyakana edlule-ke kushintshe ukudla epletini. Uthi asifonele ubaba athi nisakhumbula yini ukuthi nithwele noma senicabanga ukuthi yonke leyo nto eyenzeka empilweni yenu niyazenzela nje kwenzekala ngoba inhlanhla. Uthi sithi siyakhumbula baba. Athi-ke sekuyisikhathi sokuthi-ke manje ngigcine inhlawulo. Uthi sibuze sithi inhlawulo baba enjani? Silethe imali kuwena? Uthi athi cha. Into enizongenzela yona nizoxhumana nabantu abasebenza emakhazeni. Mangabe nixhumana nabantu abasemakhazeni banitholela abantu besifazane abashonile. Nilale nalabo bantu besifazane. Uthi hayibo sithuke lapho kube nzima. Uthi hayibo kanjani ulala kanjani umuntu oshonile? Uthi hayi aphinde uthi lento siyikhulume nomngane wami sididekile manje asasenze njani solala kanjani nabantu abashonile. Uthi futhi kwabantu abasebenza emoshwari thina sibazi. Uthi hayi afone lo baba athi mangabe kuwukuthi anikwenzi lokho imindeni yenu izofa yonke. Imindeni wakho nje uzobhuqabhuqeka wonke uphele. Kusale wena wedwa. Kwaleyo mali ngeke usayi-enjoy. Uthi-ke hayi sihambe-ke sifuna-ke abantu abasemakhazeni ukuthi sibhekele iy'nakanakana zabantu laba abageza iy'dumbu. Labo vele bayaziphuzela-ke. Uthi siba-bribe-ke. Uthi-ke manje nakunzima nalento ekuthiwa siyozoyenza la. Uthi hayi aze yena lo mngani wami aqhamuke nesu ukuthi hayi ngcono sibilise amanzi abilayo noma engabili just nje ukuthi athi ukushisa. Yabo mhlawumbe sithele laphayana esidumbini ukuze sikwazi ukulala naso. Uthi hayi silo siyenza lento uthi kodwa mawungayenzanga kuvele kuba ngathi uyaphithana ekhanda.
uthi uyabona ukuthi kusho ukuthi lezanywele lezi ezazithiwa zigundwe izithathu kwakuhlangene nokuthi uma ngabe singasakuyenzi lento sibe uthi kuvele kubathi uyaphithana ekhanda, kuvele kuba thi nje ufana njengomuntu obhema ihunga. Mabe ungayitholanga lento le uzoba nenkinga nje, uzoba nenkinga, ayikho into ozoyi-enjoya, ayikho into ezokwenzeka. Uthi nje ngisho ungahlala nabangani bakho nithi niyaphuza nithi nenzani, uthi akuvele kungenzeki lutho. Uthi ngisho ufuna ukuya etoilet akuyeke etoilet uma ungayenzanga lento. Uthi nje kufanele uzuthole lo muntu wesifazane kumande uba right. Uthi sengikhathele mina. Uthi sengifisa kuhambe kwayona leyo mali, angisenandaba nayo, nginayo imali iningi kodwa sengifisa kuhambe kwayona ngibuyele kwi-peace yami engangivele ngiyona nokuhlupheka kwami. Ngicela ungisize ungixoxele le ndaba ku-TikTok mhlambe ngizoluthola usizo. Uthi ngoba nje angisakwazi, uthi futhi ngiyabona ukuthi mangase ngithiwa ngiyabanjwa ngenza lento ngizoboshwa. Uthi bafethu uthi ngiyacabanga ukuthi mina senginey'nyama zabantu abashonile. Uthi okokuqala nje ngihlukumeza umuntu oyilalele ngokuthula, mina ngiyamhlukumeza. Uthi ngiyajika lapho ngizolala nomuntu, what if lo muntu uyamisa eseyisidumbu ngale nginey'ngane mina mhlawumbe eseziyizipoki vele. Guyzini, angaze ngizwe into enje. Ngicela uma kukhona ongamsiza angithinte. Kodwa ningangifoneli, ningangi-WhatsApp guys, ngicela ni-comment kwi-comment section ngoba naye uzoyibona le video. Uthe ngimtshele mase ngiyiphostile. Ngicela senze njalo-ke guys, ngiyazi nihlezi nibasiza abantu, ngiyazi nihlezi ama-comment enu ayalapha, ayasiza abantu abaningi engibapostela iy'ndaba zabo la ku-TikTok. So guys, ngicela-ke simlekelele guys. Angazi yebo naye wonile kodwa ayikho into esingayenza-ke, usecela usizo manje, usefuna ukuphuma kule nto. Guys-ke nibe right, ngiyabonga.